Ассаламу алейкум, урметли телесерджилер, Миле телеканалының эфирінде еді күн информацион талил программасы дықатыңызға валетлі. Студияда мен Алиме Кайбулаева чалышам. Бұл авта олып кечкен ең мұйым ве ең мерақлы диселер ақында бізім ейніміздан текрар таныш ола білерсіңіз. Студиямыздың мұсафыры Миле телерадио шirketінің генераль мудира Сиран Мамбетов олacak. Шымды есе автаның эсас адиселеріне кечеміз. Suriyede barışıq nezaret etlövi boyunca Rusiya, Türkiye ve İran memleketler operativ takımının müşaviresi Astana şehrinde olup geçiyor. Anda MDO'n ve İordan ekspertleri de iştirak ettiler. Evvel Astana'da Suriye'deki vaziyetini regulleştirmek ve atuvlarını toxtatmak meselesi boyunca İran, Rusiya ve Türkiye memleketleri anlaşıp tüzdüler. Ekspertler bu işinin tafsilatlarını onun amelge keçirilüvini öğreniler. Rusiya Müdafaa Nazirligi böyle görüşüvler muntazam surette keçirilecek akta bildirdi. Ukrayna'nın Tış İşler Nazirligi Rusiyanın İçki İşler Nazirligine narazılık bildirdi. Ukrayna idarenin matbuat hizmeti bildirgenine göre bu Kara Deniz üstünde An-26 uçağına karşı ateş açılğanı ile bağlı. Ukrayna An-26 uçağı ile boylu vakıya fevralның birinde Odessa gaz yatağı rayonunda yüz verdi. Ukrayna Müdafaa Nazirligi bildirgenine göre idman uçu vaxtında uçakka karşı Rusiya burgu kullerinden ateş açıldı. Kara Deniz flotunun ştabında bu mesajlarını tolsının yalan dep adladılar. Rusiya Müdafaa Nazirliginde ayttılar ki Ukrayna uçağı Tavrida ve Krim bir adlı burgu kullerini en ziyade alçaklıkta iki kere aylanıp çıktı ve böylelikten hadimler ve donatma için tehlike yarattı. Devlet Milletler Ara Komitetinin vekilleri federal maksadi programma boyunca kuruculuk obyektlerinin nevbeteki nezaret teşkirovini keçirdiler. Bahçesarayda ve Akmejit'te kuruculuk obyektlerini bizim televizyon takımımızda bakıp çıktı. Birinci obyekt bu Süren Memorial kompleksi oldu. Mında kuruculuk faal surette devam etmekte. Prorab Deniz Imeyev kaydetkenine göre memori binanın ve müzeyin temeli endi hazır. Yakın vakitte kurucular caminin temeli için sement koyacaklar. Bu senenin Mayıs 18'ine kadar Süren Arifler kompozitsiyası hazır olacak. Сейчас делается гидроизоляция. Şimdi bu binalarının gidroizolatsiyası keçe, caminin ve kilisenin temellerine armaturalar koyula, yakın vakitları beton koyulacak. Bu ise endi Bahçesaray'ın 7. mikrorayonu. Mında 260 yerlik bala bahçenin kuruculuk işleri alıp barıla. Leha işleri becerildi ve muzbet neticeleri alındı. Şimdiki vakitte katlavan kazılması için toprak hazırlanıla. Общий объем строительства. Bu obyekte bütünlüğü 303 milyon ruble ayrılacak. Şimdiki vakitte endi 67 milyon ruble ayrıldı. Görgeniniz gibi endi kurucular işlerini başladılar ve temel koymak için hazırlıklar görüyorlar. Devlet Komiteti nezaret teşkilevlerini sistem şekilde geçirmeye devam edecek. Federal maksadi programma boyunca bir sıra kuruculuk obyektler Akmejit'te de var. Yılın sonuna kadar 4 bala bahçesinin kuruculuğu planlaştırılan. Bu maksatka 1 milyardan ziyade ruble ayrıldı. Kırım Cumhuriyet Kapital Kuruculuk Hizmeti Sımarışçevi kurucu sayılan. Kaydetmek gerek ki mektepten evvel müessesler modül değil. Bu kapital kuruculuk obyektleri olacak. Burçokrak, Çokurça ve Молодежный kasabalarında bala bahçelerinin teritoriyası koralandı. Levhalarının pasportları asıldı. Bu yerge kuruculuk malzemeler getirildi. Toprak hazırlanıp işleri alıp barıla. Происходит разработка. Toprak işleri alıp barıla, yerinin planirovkası geçirili ve toprak ayrılığı devam etmekte. Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin bazasında olacak gençlerinin Polietnik Medeniyet Merkezi'nin kuruculuğu ile Kazan şehrinin şirketi uğraşam. Şimdiki zaman kuruculuk için yer koralandı, karavullar ve ştablar çalışam. Начался этап вырубки. Teritoriyada temizlik işler geçirili, terikler ve usumlikler ciştırıla. Toprak işleri için gerekli vesihalar tapşırıldı. Fevral 15'inde işlerini başlamaya planlaştıramız. Bala bahçelerinin kuruculuğu bu yılın sonuna kadar yekunleyecek. Merkezin tıklanılması ise 2019 sene beklenili. Sultaniye Sitakayeva, Alişer Alimov, Millet için. Bir kaç bizim vatandaşımız para mükafatlarına nail oldu. Kırım Cumhuriyeti'nin devlet şurasında tantanalı şekilde grantlar taqdim etildi.
Бу тедбір Русияде илім күніне бағышланды. Али оқу йұртларының ең güzel студентлеріне Эльмаз Бекироваға, Эде Минасетовға ве Афифе Аблевкимоваға 38 000 рублелік пара мүкафаты берілді. Genç әлімлерге есе тетқиқатлар кечірмек үшін 111 000 рублелік грант айрылды. Bu haqda bizim levhamizda. Грант тайнетілігі бойынша ярышның нәтижелері чықарылды. Тиббиет, информатика, ихтисадиет ве башқа фенлер сасында өз ішлері или айрылған яш алимлер мүкафатлар елде еттілер. Қырым Жұмқұрия Девлет Шурасы башының бірінші муавины Наталья Маленко ярыш ғалиплерінің хайырлады ве қайт етті ки, әрбір мемлекетте яшларның илми фаалиеті шекелленмесі үшін керекли шарайет яратылмасы бірінші ерде тұра. Крымским парламентом утверждены выплачиваются премии педагогам и научным руководителям Малой академии наук «Искатель», гранты молодым ученым Крыма, а также премии студентам за научные достижения в сфере приоритетного развития Республики Крым. Кроме того, Государственным советом приняты соответствующие решения в части многократного увеличения выплат. Выплата 2003 года составляла 1406 рублей. Выплата 2017 года составляет 111 000 рублей. Георгиевский Адана Тибби Академияның онкология кафедрасының аспиранты Казим Алиев 111 000 грант қазанды. Оның лейхасы чешет этник группаларда онкология хасталықларында асабалық факторы или бағлы. Айтаки, бойли үш Қырымда бірінші кере бежерілді. По раку молочной железы, а именно выявление различных мутаций, которые приводят к развитию рака молочной железы в различных этнических группах Республики Крым. В частности, это славянская большая этническая группа и крымско-татарская этническая группа. Наше исследование будет иметь, оно в работе, будет иметь фундаментальный характер в силу того, что будет исследоваться на молекулярном и генетическом уровне, будет исследоваться различные нарушения генов, которые впоследствии могут привести к развитию рака молочной железы, особенно у молодого контингента, у женщин, скажем так, после 20, после 30 лет. Техник номинация да Крым муидистік педагогика университетінің автомобиль наклие кафедрасының ожасы Сейт Аблашимиев ғалибе қазанды. О арабалар хавсызлығы ақында актуаль үш азырлады. В результате нашего исследования автомобилистам, как любителям, так и, допустим, автотранспортным предприятиям предлагается методика подбора наиболее оптимальных шин для повышения устойчивости автомобилей в конкретных условиях эксплуатации. Грантларны тек яш алимлер элде этмеделер. 10 студент 38 000 рублелік мүкафатын сайбы олдылар. Оларның арасында Вернадский адына Крым федераль университетінің магистрантлары Эльмаз Бекирова ве Эде Минасетов. Студентлер өз илми лихаларына амелге кечірілуіне грант элде еттілер. Наша работа направлена была на получение мармелада с использованием душистой парфюмерной воды, которая получена в процессе получения эфирных масел. Мы ее использовали в получении мармелада как ароматизаторы и красители. В принципе, может каждый это сделать, только нужно знать, как и что. В принципе, это несложно. Я еще не думала над этим, куда я потрачу, но это будет точно для развития этого дела, для университета. Афифе Аблевкимова экіден еді яшқа балалар инкишаф етілмесі үшін лейха яратқан бірінші магистранттар. Бұл программаны туқ вез зейін қабілетлерінің юкселтмеге имкан бере. Моя программа называется «Туслерно Гринемас». Разработкой подобного рода программ до меня еще никто не занимался. Программа очень положительно сказывается на развитии ребенка в плане развития речи, развития логического мышления. Помимо этого, также и патриотическому воспитанию способствует. Өзлеріні яқшы көстірген студенттерге 2016-2017 оқув елінің 2 семестрінде 7700 рублей көлемінде стипендия тайын етілді. Сабре Халиляева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Бу аптадан башлап Ахмежитте 99,5 далғасында Ватан седасы адлы Крым татар радиосы яңғырай. Яқын вақытта есе о ярымадамыздың башқа регионларында да яңғырайжақ. Қайд етмек керек ки радио бір елдан зеде интернетте тест шекілінде çalışайды. Радио ашылуы ватандашларымызға ана тілімізде халық веземаневи ерлар, емде авалар или кефленмеге имкан бережек. Радио іші ақында сізні мұхбиріміз Айшы Шулакова таныш етежек. Selam aleyküm kıymetli dostlar. Vatan Sedası Radyosu Sızlıcan yürekten selamlay.
Яңы музыкаль саатында біз Сервер Кокураның байрағы адлы ерінен ачтық. Ватан седасы адлы радиосында çalışkan яш ве истидатлы мухбирлер бізім күнделік яшайышымызны яраштырмаға тырышачақлар. Тақым 20 инсандан ибарет. Еркун олар ватандашларымыз үшін мерахлы, еглендіріжі ве файдалы рубрикаларны азырлайлар. Bizim folklorumuzni unutmayacağımız, kısmet etse radyomuzda atalar sözleri olacak. Yakın vaqtda Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri de olacak. Bu imkan bizim halkımızga folklorunu ezberlemek, bilmek ya da hatırlamak ve elbette dinni yaxşı terence bilmek ve onu hatırlamak için. Kençe dinleyicilerimiz için Kırım Tatar halk masaları yangıracak. Bu mesele boyunca şimdi iş alıp barıla. Sabah saat 7'den 10'gaca bizim taraf adlı sabah programması olacak. Meraklı rubrikalardan gayrı belli musafirler davet edilecek. Mına bugün de canlı efirge genç ve istidatlı yerçi çalgıcı Edem Osmanov teşrif buyurdu. Bu radyonu halkımız çoktan indi bekleydi. Mına indi açılacak, kısmet olsa pek yaxşı olacak. Bizim yaş halkımızga, yaşlarımızga bu bizim Kırım Tatar nağmelerin çokça dinleyecekler. Edem Osmanov vatandaşlarımız için canlı efirde Kırım Tatar halk yerini icra etti. Seni de bana gayet Fethislam Kishveyev radyoda DJ olarak çalışa. Bunun bir sırada o başka sanat adlı rubrikanın müellifi ve alıp barıcısı ola. Programa kunde bir kere efirge çıkka ve Kırım Tatar halk yerlardan gayrı bütün Türk aleminin ağır rock ve başka yönelişler muzikası yangıray. Bizim yaşlarımız bugün halk yerlerinden başka böyle adetten tış müzikanı dinlemeye severler. Çünkü böyle müzikada aktual mesajlar, siyasi, içtimai, dini проблемалар anlatılmakta. Millet Telekanalının general müdürü Seyran Mambetov aytkanına göre Ahmetşit'ten son radyo Cankoy'da, Orhapı'da ve Kırım'ın başka köşelerinde yangıra başlayacak. Biz 99.5 dalgasında olacağımız. Ahmetşit'te başka regionlarda, başka dalgalarda Radyo Vatan Sedası 24 saat çalışacak ve 24 saat devamında Kırım Tatar tili olacak. Ben bilesem bu radyomuz çok büyük işe koşar. Bizim tilimizge ve medeniyetimizge inkişaf etmege. Radyo açıluvunu vatandaşlarımız sabırsızlıkla beklediler. Ayrı alda bu aydavcılar. Yolda ana tilde çeşit yayınlarını dinlemek hem gönül için hoş hem de faydalıdır. Radyomuz olğanını için pek memnunum. Halkımız o yerlerini dinlep inkişaf etmege gerek. Endi Kırım Tatar avalarını, haberlerini dinlemek imkanlarımız var. Yolda ketkende tuğan avalarını dinlemege pek güzel. Adamlar kuvanır indi. Öz tilinde avalar dinlemeye, türküler dinlemeye. Men bilesem bizim halk için balaban kuvançtır. Radyoda özün türkülerini dinlemeye. Radyonun öz saytı var, Vatan.fm. İçtimai yaklarda da Vatan Sedası grupası var. İstegenler anda öz selamlarını soyakrabasına, dostlarına ve yakınlarına hayırlavlar, tilekler yollay bile. Radyonun şiarı Vatan Sedası Kırım'ın Gursiyası. Ayşe Şulakova, Kim Bekirov, Millet için. Kaydetmek gerek ki radyo stansiya Ukrayna'nın sınırına yakın rayonlarında da yayınlayacak. Bu anda yaşayan Kırım Tatarlar rica eteler. Bu haberini Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Zaur Smirnov seslendirdi. Şimdi ise hürmetli teleseyirciler musafirnen subetke keçemiz. Studiyamızda Millet Teleradyo Şirketinin general müdürü Seyran Mambetov buluna ve yayınımızın mevzusu Kırım Tatar Vatan Sedası Radyosu'nun açılığı. Selamun aleyküm. Merhaba. Seyran Bey, belli olğanı gibi bizim vatandaşlarımız Vatan Sedası Radyosu'nu açılmasını çoktan beklediler. Demek nasıl kıyınlıklar oldu, ne için bizim vatandaşlarımız meraklanalar, ne için Vatan Sedası Radyosu'nun açılması öyle devamlı oldu? Radyosunun açılması biz belirledik, o televizyonda ilginç olacak. Çünkü vesikalar pek çok oldu, vesikalarını hazırladık bir yıl devamında. Bu yıl devamında da biz uzun hadimlerimizle öğrettik, hazırladık ve bugün
бүгін біз енді çalışамыз. Мен білесем, яқын вақытларда да бүтін Қырым біздің радиомызны іштежек ве Қырымдан да ғайры Украина семедешлеріміз да андан dinleyecekler bizim radiomuzda. Амна не үшін böyle karar alındı Ukrayna'da böyle yayınlamak? Bizim semedeshlerimiz çok şehirlerde, çok ülkelerde yaşay ve Ukrayna'da Kherson vilayetinde çok bizim semedeshlerimiz yaşay. Biz de isterdik, onlar da bizim radyomuzun işitkenimizde. Demek endi mına Kırım yerlisi için büyük kıvanç, büyük bayram radyo nihayet endi yayınlay. Demek şimdi nasıl takım anda kimler çalışa? Anda çalışanlar bizim yaş kadınlarımız, bizim seyircilerimiz dinler endi yanı sesler, yanı havalar, yanı müzikalar, yanı rubrikalar ve ben bilsem bu yaş nesil bizim Kırım Tatar radyosunda, televizyonda büyük bir sesi koşarlar ve ben bilsem gün-günden, yıl-yıldan onlar o seviyeni götürecekler. Biz bilemiz ki mına Vatan Sedası radyosu şimdi tek Ahmedjiti ve Ahmedjit rayonlarında yayınlay. Diğer rayonlarında ne vakit? Şimdi tek Ahmedjit'te değil, Ahmedjit'te Sak şehrinde, Kezlev şehrinde, Cankoy şehrinde anda da yayınlay ve gün-günden biz o yayınlarını, o частотlarını ve radyomuzunu ve diğer şehirlerde de açacağız. Mına endi radyo hadimlerine geçsek, mına takım endi tolsının teşkil olundu mu? Ya da biz endi mütehassıslarını, diğer mütehassıslarını da bekleyimiz. Evet, biz her daim bekleyimiz. Tek radyoda da değil, ve televizyonda da, Millet Telekanalımızda biz bekleyimiz. Bizim kapılarımız açık, gelsinler bizim yaşlarımız. Özlerini göstersinler, biz onlara açıkmız ve güzel proyektler olsa biz onların puanıp alırız. Vatan Sedası radyosunun endi cedveli tolu mu? Ne mına Vatan Sedası radyosunda ne yankıray asılda? Nasıl böyle rubrikalar beklemez? Anda şimdi 90% bizim Kırım Tatar tilinde ola ve anda yankıray bizim Kırım Tatar çalgıcılar ve yırcılar. Bu radyoda çoksu bizim Kırım Tatar ana tilimiz yankıracak. Elbette biz yayınlar Rus dilinde de yapacağız. Bu iki yayın olacak bizde. Haberler programları ve elbette bizim misafirlerimiz çoksu yazık ki ana dilini bilmiyorlar. Onun için konuşarlar. Rus dilinde ben bilsem diğerlerde yakın vaktlarda da onlar da öğrenirler ve bizim seyircilerimiz de yavaş yavaş öğrenirler ana dilinde laf etmeye ve bizim misafirler de serbest ana dilinde konuşurlar. Demek radyonun esas maksadı bu Kırım Tatarlarga öz ana tilini aşlamaktır. Öyle mi? Tek ana tilini değil de bizim vazifemiz ve maksadımız bu bizim medeniyetimizni inkişaf etmege, bizim ana tilimizden inkişaf etmege, bizim halkımızın, bizim adetlerimizden ve bizim halkımızın öz vatanımıza yaşamımızı inkişaf etmege bu bizim en esas vazifemiz. Endi ise tekniki tarafga geçsek, mına radyo çok vakit devamında böyle test şeklinde yankıradı. Demek şimdi nasıl vaziyette? Bizim radyomuz yani teknikadan donatıldı ve elbette bizim seyircilerimizde dinliyorlar. Bizim sesin kalitesi çok güzel ve ben bilsem bu taraftan bizde problem yok. Tiran Bey, men bilsem günden başlap mına radyonun dinleyicilerinin kolemi hep arta, öyle mi? Nasıl siz bilirsiniz? Günden elbette bizim seyircilerimiz çoklaşa, telefon açarlar, her saat telefon açarlar, sağ olunuz, radyomuzda dinleyik, çok güzel programları. Çünkü ben bilsem günden bizim seyircilerimiz daha çok olacak ve bu taraftan bizde ben bilsem problem olmayacak. Bizim halkımız çoktan bekledi bu radyonu ve bu gün endi başlandı, ben bilsem. Bizim seyircilerimiz kuanıp dinlerler öz dilini, öz yerlerini, öz havalarını. Nasıl planlar mına Millet Telekanalında ve Vatan Sedası radyosunda şimdi müzakere ettiler? Şimdi Millet kanalında da biz yani yayınlarını hazırlayıq. Ve ikinci vazifemiz bu bizim Millet kanalımızın çokça çeşitli regionlarda işlemek için onun hakkında çalışamız. Ben bilsem bu yılın sonuna bütün Kırım bizim Vatan radyosunun ve
миллет телеканы бақыжақлар ве ватан седасыны dinleyecekler ve başka çeşit memleketlerde de dinleyecekler. Şimdi biz millet telekanal şimdi Azerbaycan bütün kabel operatörleri alacaklar ve uzun setkana koşacaklar. Biz vakında çalışacağımız ve radyo vatan sedasını da günden elbette tek Kırım'da değil ve başka ülkelerde de dinleyecekler. Сиранбей бекімде бір тілеклеріңіз бар. Мына bizim Kırım yarımadamızda бекімде tek bir vatan sedası radyosu degilde da bazı böyle milli radyolar açılsın. Elbette kısmet etse tek radyo vatan sedası değil de çeşit radyolar da açılacaklar ve telekanallar da bizge açık beklemek gerek ve biz yavaş yavaş uzun vatanımızda elbette ve Bala kanalını da açacağımız ve diğer radyoların da açacağımız ve biz bu yoldamız şimdi bu akında biz çalışamız. Radyo hadimlerine geçsek, mınanda siz ayttınız genç yaşlar, kıyın değil mi onların çalışmağa? Yaşlardan kıyın değil çalışmaya. Ben yaşlardan çalışam, onların öğretim, onlardan öğrenim. Çünkü yaşlardan onlar o gittiler, ben bilesem bu taraftan kıyın değil. Bu yaş nesil hepsi vatanperver insanlar. Ben onlara işanam ve bizim dinleyiciler onları dinleyip uzun fikirlerini aytırlar. Radyoda asıl damına şunçuk nasıl rubrikalar şimdi var? Bizim radyomuzda çeşit rubrikalarımız var. Bizim taraf rubrikamız ve çok rubrikalarımız medeniyet, tarih ve urf adetlerimiz hakkında. Çok sağ olun Siranbey, böyle izatlarınız için. Ben bilesem bizim vatandaşlarımız için çok faydalı oldu bizim sohbetimiz. Ve gelecekte de bizim Kırım Yarımadamızda böyle hem milli hem de telekanallar hem de radyolar açılması beklenilir. Kısmet etse. Бүгін халқымыздың шанлы қызы Қырым-татар милли әрекет ветераны Айше Сейтмуратова 80 елігіні қайтетті. Айше ханым бұтын анлы умырыны халқының ақ ұқықы оғрундаки күрешке бағышлады. Милетіміз бұтын дүнияға беле олсын деп елар жешледі. Айше Сейтмуратова Канада, Англия, Түркия, Франция парламентлерінде Америка Қошма Штатларының конгрессінде чықышларда болынды. Чешет мемлекетлерінің университетлерінде ве колледжлерінде лекциялар оқыды. Оның бұтын чықышларының мевзусы бір. Қырым-татар халқының ось ватанына қайтуф орында күреші ве оның бұл күрешіне ярдым етмек, яғни Қырым-татар меселесіні чезмек зарурлығыдыр. 1992 сенесі Айше Сейтмуратова яңғыз қартларға ве чоқ балалық оранталарға Хайрие сыфатында мади тіби емде оқуқы ярдым көстермек мақсадының мақсус фондыны тешкіл еті. Бүгінде бүгін Айше ханым фаал яшайыш ноқтайы назарыны тұтам. Бізім телеканалымыздың тақымы де хайрлавларға қошылып Айше Сейтмуратоваға қави сақлық ве ұзын өмір тілей. Кырымда Бuyuk Британиялы алимлер атиқаят қазмалар кечірежеклер атиқаятчылар бұл қазмаларны 2018 сененің барінде башламаға планлаштыралар. Тетқиқатлар Кырым жең деверінде олып кечкен ерлерде кечірежеклер. Тәфсилатлар ақында Нариман Тарсинова тариф етежек. Британиялы алимлер ярымадамызға мерақлыға елі келділер. Оларының планларында 1853-1856 сенелерінің Қырым женкіне бағышланған тарихи археология клейханы азырламақ. Тетқиқатның мақсады адидір. Алимлер Қырым женкі дәвірінде аскерлер насыл яшағанлары ақында білмеге істейлер. Қайтытме кереке әйетнің тәркібінде Бристоль-Шер университетінің үч алимы кере. Тәжірибелі арби тарихчи ве конфликт археолог Нил Фолкнер үміті теке бойле лейха девлетлер ара бағны елештережек. Академические связи, то есть между людьми науки разных стран, влекут за собой развитие более глубоких отношений. Мы очень надеемся построить такие связи в крымском проекте и очень надеемся, что это улучшит и разовьет больше отношений между странами. Булейха эмде гарп туристлерны желпетежек. Буйси кележекте Кырымда да бір туризм чешетіні, яғни археологик туризмны инкишаф еттережек. Для Крыма это, конечно, важно не только в развитии археологического туризма, не только в развитии истории, культуры, но в первую очередь это популяризация Крыма. Для Крыма это важно и экономически, и политически, поэтому мы будем делать все для того, чтобы этот проект
стал международным. Алимлерны эмди назирлер шурасында кабул эттилер. Аппарат ребері Лариса Апанасюк Британиядан мусафирлерны харшылады. Анда да уларнын археологик лейха яратма хаясыне кол тутылар. Такие работы, которые предполагают делать археологи британские и историки военные британские, они должны проводиться под наблюдением наших крымских археологов, которые будут получать открытые листы и совместными экспедициями будут проводить эту работу. Бристоль шерінден келген мусафирлер бусине да бір кере кележеклер амайынды буюк археологик тақым эле, чүнки азырланув ишлери башлайжак. 2018 сенесынын бааринде исе олар тарла ишлер башлап кечирмеге планлаштыралар. Буратлык күнлерде исе олар Ахяр шерни зиярет этежеклер. Нариман Тарсинова, Дмитрий Низовой, Милет Ичун. Украина деврінде инсан ақуқуқлары бозылу вақында 10 тешкелетна резолюция лейхасы Русия Федерациясының тыш ишлер нәзірлігіне тәслім етілді. Лейхада кетірілген мәлімат халқара махкемеде қырымлыларға Украин акимиетінден мадди ве ахлеки зарар ödenilmesini талап етмеге ақ бере. Резолюцияда умумен алғанда бір биңден зиеде инсан ақуқуқларының бозылуы қайдетле. Ярмадыда кечірілген бір sıra қамачавлар айрыжа адлана. Бұл сув, нақлие, ашайт, энергетик қамачавлары. Бұнен берабер Қырым татар халқының Қырым жемаат әрекеті ООН тешкелятының Генераль Ассамблеясыны ве Авропа парламентінің Қырым Жұмхуриетінің мұстақылығыны ве Русиянен бірлешкенні танымаға чағырды. Бұл весиқаны жемаат әрекетінің башы ве Қырым парламентінің вице-спикер Назира Ремзелиясов имзалады. МДО ООН тешкелятында Русиялы Қырымда оз ватандашларының яшай шақында тариф етмеге азыр олғанны білдірді. Русияның федераль хавсызлық қызметінде Қырым номералы арабалар Финляндияға ичбір проблемсыз кірелер. Фин-ве Эстон сыңыржылары 82 регион номералары Елена Клевасталарына ичбір идея бұлынмайып оларны кечірелер. 2016 сене апрель айындан шымдықы вақытқа же Рус, Фин-ве Рус, Эстон сыңырындан тахминен 500 Қырым арабасы кечті. Ве ичбір кере қомшу девлетлерге кірмеге ясақ етілгені yok, деп языла сыңыржи даренің матбуат қызметі теслим еткен месаджында. Бу hafta bir kaç kun devamında Kırım'da күчлүү ел ветелер бузлаганы себебинден 21 мескен ер ышыксыз калды. Кырым Жумхуриети боюнча Русия февкуледе вазиет назирлиги баш идаресинин мудир ярдымчысы Владимир Иванов хабар эткенине көрө, электрика или темин Этлюф Эсасен Сак районунда бозулду. Мутахассислар исе оператив шекилде вазиетни догурмага тырыштылар. Ве жума күнү энди ышык бутун районларында бар эди. Ама бунен берабер синоптиклерінің тахминлеріне көре, ярмадамызда кенеде күчлүү елінің олмасы мүмкін. Положительный момент состоит в том, что ни в одном из населенных пунктов не находятся социально значимые объекты. И надеемся, что в ближайшие сутки произойдет улучшение погодных условий, потому что восстановление происходит очень оперативно. До 17-18:00 все населенные пункты в Крыму будут полностью подключены к электроснабжению. Ситуация находится на контроле Центра управления кризисных ситуаций. Все подразделения МЧС и бригады Крымэнерго работают в сложных условиях. В полях, повторюсь, очень сильный ветер и на проводах наледи. Карасув базар районның Урус-Ходжа яни Русскай койынде сакинлер топлаштылар. Бу топлашувда бақча или кой шурасының рейсі Светлана Латыш болынды. Сакинлер топланып ерлі акимиет векілеріне раатсызлаған меселлер бойынша суаллер беріп, оларның чезілув yollarını бераберлікте араштырдылар. Топлашуға бізім телевизион тақымымызда давет етілді. Сакинлерні не раатсызлай десеңіз, бұны мұхберіміз София Шукурова біле. Карасув базар районунун Урус-Ходжа койунде 300-ге якын инсан яшамакта. Олар пек фааллер өз хувети эле койну абадналаштырмага тырышалар. Кечкен сене балалар үчүн мейдан курулду, субагы кечирилди. Ама якында олардын көйлөрүнү Вода Крым адлы ширкетке кирсетмеге тевсие этилди. Сакинлер арасында чешит фикирлер пайда болду. Исходя из всего этого, надо переходить в эту воду, ставим счетчики, как они говорят. Нам как говорили? Обязательно, что 24 часа в сутки в каждом вода. Мы платить за воду никто не хочет. Мы хотим, чтобы она была. Кран стоял, это мы, чтобы вода шла, одели шланг. О, неделями может не быть.
неделями может не быть. Недостача воды всегда. Бізім меселеміз әр вақыт сувның кетішмемезлігінде, чүнки чоқрақлар ел-елдан ғайып олалар. Біз әнді тамир ішлеріні кечірдік, ама сув әпсі бір инсанларға етмей. Бакчаили кой шурасының рейсі Светлана Латышы Минки вода Крыма шirkетіне керген сон сув әркезге керекли вақытта берележек. По поселению на данный момент идет передача. Шымды әлі бойынша әпсі сув ағлары Вода Крым идаресіне йолланалар. Мен умут етем ки бізім сув ағларымызда йолланған сон әршей оз тәртіпіне келер. Венезарет олур мутехасаслар bu işlerinden oğraşacaklar. Koydeda bir sual keskin tura bu toprak payları. Topraklarda bir kimse çalışmay yıl-yıldan olarını otbasa. İnsanlarga bu yerlerden bir türlük gelir yok. Urus Hoca sakinlerinin sözlerine göre bu topraklarını olar kiraga berip olamaylar. Раньше у нас брали, платили нам за каждый... Evvel bir pay için 350 kilo dane berediler. Biz buna da kuvanaydık. Şimdi ise bir şey yok. Koy hocalık nazirliginde eğer de 5 yıl devamında siz oz topraklarınızda danelerini saçıp ostürmeseniz, bu paylarını mahkeme kararı boyunca tartıp alınacak, dep yazılgan. Demek biz olarını satıp olamaz, kimge olarını satayık, hiçbir kimsege gerek mi? Kayda biz müracaat eteyik. Bundan da gayrı yolcu taşıv suali kotarıldı. Sakinler şikayet ettiler ki, merkezge yani Karasuv Bazar şehrine 20 kilometre mesafe var. Anda barmak için köyden katnagan avtobuslar yok. Taksi tutmak için çok para tolemek gerek. Nefakacılar için hastahanege ya da nefaka fonduna barıp gitmek baş belası. Транспорт, чтобы проехать даже в районный... Bizde merkezge barmak için nakliye de yok. Hastahanege barmak için yolga çıkıp maşına tutmak gerek. Biz durak olganını da pek isteyimiz. Hastahaneden çıkıp durasın 1 kilometre yolga çıkmak gerek. Son anda da 1 saat maşına toktatmak gerek ola. Hatırlatamız bu sene fevralının 7'sinde Karasuv Bazar şehrinde geçirilgen Nazirler Şurasının çıkış toplaşuvunda Kırım Cumhuriyeti'nin yol başçısı köylerge nakliye kersetilmesi akta emir etti. По транспортной схеме с Галиной Яношиной 15 февраля вы мне уже докладываете полностью с конкретным расписанием в каждом селе, кто будет ездить, когда вы процедуры проведете, как по временной схеме закрепить перевозчиков. На данный момент Şimdi biz marşrut taksilerinin cedvelini tızdık ve onu alıp baracağımız. Biz umut etemiz ki bizim meselemiz tez vakitte çözülecek ve biz de gerekli gibi marşrutkalarda yürüyeceğimiz. Erkun olmazsa da haftada 2 kere olsa bizge yeter. Toplaşuvda seslendirilgen episiz soylar Bakçayeli Koy Şurasının nezaretine alınacak. Yerli memuriyet o günde bu soylarının çözülü yollarını tapmak maksadı tura. Safiye Şukurova, Enver Ablaziz, Millet için. Ахмеджетте Федераль Хавсызлық Хызметі ve Тақиқат Комитеті Ространснадзор инспекторына хабаржылық алған заманда яқаладылар. Bu ақында Қырым бойынша Русия Тақиқат Комитетінің баш идаресі матбуат хызметі хабар етті. Белі олғаны кібі инспектор нақлиенің ресмилештірілмесі үшін ерлі сәкінден 160 bin рублені алды. Яқаланған адамға қабат әнді сеслендірілді. Оңа бинайын хабар алған апсте 12 yıl отырмақ мүмкін. Ve xabarның 60 керелік миғдарында жүреме төлемек керек. Ал азырда есе о ev апсте болуна. Ахмеджет районның ақсақаллары ve имамлары үшін аннаневи зиярет тешкіл олынды. Олар Жума жәмінің құрылайатқан еріні Русия қараманы Алиме Абдынанова адыны ташыған яңы мектепні Сирен станциясында құрылайатқан мемориал комплексіні ve Бақчасарайдaki Хан сарайына зиярет еттілер. Зиярет Ахмеджет район мемориеті тарafından teşkil olundu. Ақсақалар ve imamlar үшін ziyaretler anenege çevrildi. 2 hafta evvelsi Sak rayonunun esli başlı insanları halkımız için emetli olgan obyektlerini ziyaret ettiler. Bu sefer binalarını ise Ahmedjet rayonunun ақсақалları ve imamları gördüler. Ekskursiya Büyük Cuma Cami kurulayatkan yerinden başlandı. Bu kısa vakit içinde bayağı bir iş yapılgan. Bunun yanında da işte gerçekten bütün Kırım olarak, bütün Müslümanlar olarak 19. yılını bekleyiz ki inşallah güzel bir camimiz bunda duracak. Adamlar geldi, yapıp gördü. Eyet azaları din inşaat o günde kurulayatkan memuri korpusunu bakıp çıktılar. Kurucu şirket vekilleri binanın kuruluğu, işlerinin planları ve cami ne vakit teslim edileceği hakkında tavsiyatlıca tarif ettiler. Musafirler kurucularga onların iyi işlerinde muvafakiyetler dilediler. Ve bizge de Kırım'ın en büyük Cuma camisinde namaz kılmağa Allah kısmet etsin degen ümitlerini seslendirdiler. 1 yıl bolurum, 2 yıl bolurum. Bu mutlaka cami yakınlanır. Onun için inşallah namaz kılmağa imkanı olur. Bugün isteyenlerge ben de istemen
çoğlaşsın ibadet etkenler, yaşlar, gençler koşulup bu mutlaka hürmet etsinler o dinimizge, baba dede kütken dinine, Müslümanlıkka. Sonra ise musafirler Alime Abdınanova adını taşıған mektepke yol aldılar. Mektep boyunca ekskursiyаны müdür Eleonora Akimova alıp bardı. Musafirlerge sual vermek imkanı düştü. Olarını esasen ana tilimizden verilecek tahsiller arsızlay. Koruşuvde Devlet Milletler Komitetinin reisi Zaur Smirnov da bulundu. O kaydetkenine göre böyle gibi koruşuvler devlet programmalarını amelge geçirilü hakkında tek eşitmek degildi, olarını şartı olmağa yardım beri. Cemaat yani mektepten memnun kaldı. 20 yıldan beri bekledik. Kurdular pek yaxşı. No men isterim ki bunda çalışan adamlar hepsi böyle doğru iş alıp varsınlar. Milletimizde bu yerde Kırım Tatarları çok. Men isterim ki bu milli ozu Tatar, Kırım Tatar mektebi olduğunu isteyeyim. Ben 40 yıl spor trener olup çalıştım. Böyle zal görmedim. Bunda çalışan trenerler yaxşı çalıştılar. Gece gündüz çalıştılar. Bizim ballar kuşlu. Onlara yaxşı terbiye versinler. Sonra ise Iyet Bahçesaray rayonunda yerleşken Süren stansiyasına yol aldı. 1944 senenin Mayıs 18 günü halkımız büyük faciaga uğradı. Tamam bu yerden, tamam böyle gibi vagonlardan binlerden halkımız öz vatanından sürgün edildi. Alhazırda Süren stansiyasında memorial kompleksin kuruculuk işleri başlandı. Ve bu kompleks yaş nesilge bu vahşi facialarını unutmamağa yardım verir. Memorial komplekste esas bina ve muzey olacak. Kompleksin birinci növbeti endi keçken sene açıldı. Baş binanın ok tarafı Kırım Yarımadası'nı andıracak. Kartlarımızga aytkan üçün ular bunda kelele koz yaşlı ketmeler. Ular sizine koreler nazedi akılına kayta nazmda cemaatini ketirler. Yaş bizim yaş partiyamızga ularga gerek işte ular bilgeyler. Bizim millet ne kadar kıyınlık gördüler, ne kadar da bu yerge kelgence, qaytib kelgence Kırımga ne kadar da kıyınlık yetti. Endi biz bugün evdemiz, vatandamız, yaşayız. Ya Allah kısmet etsin, şu bunu bir gün qaytmasın. Esli başlı insanlar Süren stansiyasında memorial kompleksin kuruluğu pek emniyetlidir dediler. Çünkü yaşlarga o vahşi vakalarını şahsen hissetmeye imkan verecek. Bu kompleks endi Allah kısmetse yakında yapıp bitirseler. Bundan sonra bizim gelecek ballar, torunçuklarımız bu yere gelip bizim nazmundan koşurdular. Nasıl kıynalıp koşup başka hükümetlere, başka yerlere varıp nasıl kıynalıp yaşayıp gelip yana Kırım'a kaytıp gelgenimizi bunda gelip yaşlarımız koruyacak, bundan ibret alıp yaşayacak. Onun için Allah Teala gelecekte yaşlarımızga bütün Kırım Tatar milletine insaf versin. Dinimize sarılayak, dinimizi küteyik de bu şeyleri unutmasın, yaxşı yaşamaklar vatanımıza kısmet etsin. Ziyaretinin sonki noktası Bahçesaray'daki Han Sarayı oldu. Kırım Hanlarının rezidensiyası Zengin Sarayı, ilvanlar, eşyalar, bulardan yapısı Kırım Tatar halkının urf adetlerini, tarihini unutmamağa silten beri. Mavile Eyyub Adam İsmailov, millet için. Devlet Milletler Ara Komitetinin mütehassıslары kefe sakinleri için adlevi konsultasiya keçirdiler. Adleciler en aktual sorularga cevap verdiler. Emde mulkiyet toprak sahasında ve nefaka ve içtimai төлevler ile temin etilüv boyunca problemler çözülüvünde yardım gösterdiler. Mevzunu muhbirimiz Safiye Şukurova devam etti. Bugün Kefe şehrinde adliyecilerinin çıkış misyatına 24 insan yazıldı. Onlar nasıl suallerinin müracaat ettiler, şimdi bileceğimiz. Mütehassıslar Kırımlılarga meslihat bermekten gayrı aman her bir meselenin çözülüvünde kanunga binaen yol tapmaga yardım eteler. Vildan Seferov adliyecilerge öz 76 yaşlı Hardbabası Ameliya Seferov Kırımga toprak damartasını alıp olamay. Şimdi o Пермь şehrinde yaşay. В 1944 году его двухгодовалого вывезли из Крыма в Молотовскую область. И вот этот человек сейчас хочет вернуться обратно. В прошлом году приехал, ему говорят, он был на приеме в Симферополе, ему говорят, надо прожить 5 лет здесь, в Крыму, и после этого мы вас поставим на очередь, и после этого мы, возможно, вам предоставим жилье. Я написал в декабре Путину письмо с просьбой выделить какой-то участок или жилье какое-то ему здесь, чтобы он на родине умирал. Пришел ответ, сказали, что вот, действительно надо прожить 5 лет, это законы Крыма, и после этого поставить в очередь, и после этого ему предоставить жилье.
Мерием Джепарова Кираға алынған evінде балабан айленен берабер 15 ел яшай. Хадын айтаки квартира невбетінде 15 ел тұрып невбетте 102 ола. Оқа севет етеке она квартира етecek mi? Yok. Benim meselem pek büyük. Evim yok. Семьям 7 tane adamdan. Yaşamağa yerimiz yok. Kvartira tutup yaşayımız 15 yıldan. Onlar endi mağa ayttılar, kısmet etse Primorski'de iyi kuralacaklar. Mağa netip yardım berip mağa da iyi kısmet etse olur dep nettiler. 102. bolup turaman очередьте. 72 iyi kuracaklar bilmeymen. Onda neterler mi yok mu? Ну, пообещали. Экінші группа Саха Зейнеби Абдулова 2003 seneden берлі кефеден 5 километр месафеде Солнечная қасабасында яшай. Оларның яшайыш ері қазай алда болына. Эки одада 7 инсан яшамақта. Как мы можем уже падало, все с потолка падает, оттуда вода течет. Шифер весь полетел с крыши, ничего нету там на крыше. Все вот течет, здесь постоянно вода. Окна это еще сами мы сделали, чтобы не дуло. Здесь нет ни воды, сюда не может заехать скорая помощь. У нас депортированный папа, которому уже 85 лет. Он не можем вызвать сюда ни скорую, ничего сюда не заезжает. То МЧС заезжает на носилках, его вниз несут. 3 раза инфаркт был у папы. Посоветовали, чтобы я обратилась со всеми документами в исполком, что будут, если там собрать документы, что будут переселяться в аварийного дома. Кечкен сененің исаяты мескур ичтимai ухуки илейхам музбет нетежелер бергенini көстери. Әділге консультациялары гражданларға тек yüksek истисаслы ярдым алмақтан ғайры мулкиет топрақ әмді ичтимai төлевлер гражданлық ве реабилитацияқта весихалар әлде төлеві или апақлы мәселелеріні семерелі чезмек үшін имкан бери. Самым проблемным местом компактного проживания является Аджиголь. У них очень плохие условия с дорогами. Людям очень тяжело добираться до центра города Феодосии. Также аптеки и другие условия находятся в отдаленных краях. С путями дорожными очень сложно и проблематично. Адлиежелерінің невбеттеке чықыш консультациясы энди февральның 16-сында Ахмечет районының трудовой көйінде бекленілі. София Шукурова, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Февраль 8 күні Қырым мұсылманлары умреден қайттылар. Келгенлеріні қаршыламақ үшін Ава лиманында оларның сойлары ве якынлары топландылар. Қайдетмек керек ки бұл сефер Меккеге бармақ имканы Бақчисарай районының Алма-Тархан кой сәкенлеріне берілді. Тәфсилатлар иле Гүлнара Каримова. Тақым 5 инсандан ибарет. Мидат Тахтаров Алма-Тархан койының имамы. Сакинлерге умренің севабы ве файдасы ақында егее етті. Мидат Hoca айтты ки о анда yol olmak ақта çoğtan arzu eteydi. Şimdi onun arzusu yerine getirilgeninden bahtlı. Elhamdülillah çok mutluyuz. Anda binlerce Müslümanlar var ve çok manevi, ruhani bir atmosfer içinde hep ibadet ettik. Gözyaşlarımızı döktük. Allahu Teala her bir Müslümana kutsal topraklarına, Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret edip onun şefaatine mazhar olup Kabe-i Muazzama'yı görmeye, Hacerül Esved'in kıyamet gününde şahit olmaya her bir Müslümana Allah nasip ihsan bahşeylesin. Amin inşallah. 57 yaşlı Zodibey Muqaddes yerlerini ilk sefer ziyaret etti. Acılık asılında her bir Müslüman için büyük baht olganını kaydetti. Endi bir yıl 2 yıl oldu şöyle barıp görüp geldik aziz yerlerin topraklarını var edi niyet. Allah'a şükür, Allah'a bin şükür barıp görüp geldik. Herkese kısmet etsin o toprakların barıp görmeye, aziz toprakların. Pek güzel, pek duhovna atmosfera deyin gibi. Herkese Allah kısmet etsin barıp gelmekler. Alma-Tarхан koyunun da bir sakini Kazimbe ve onun tatası Muqaddes yerlerge barıp geldiler. Erkek iki arzusu akta tarif etti. Bu vatanға Kırımға qaytmak, ikincisi acı olmak. Kazimbe arzuları yerine getirilgenini kuvvançten bildirdi. Cemaatımga teklif ettim. Bir şeyden korkmasınlar, Allah'a şansalar, bir şey doğru olar. Her yerde Allah yardımcı olar. Bunda bizde muftiyattan ballar ozgardı. Moskvada beklep aldılar.
Москвадан озғардылар, ерде адамдар күтіп алалар, озғаралар, бір ерден шұфқа олмасын. Кім бір ерде қалып кетмес, ачта олмаз, бұнда да қайтып келген соң Аллах ярдымжы етер. Narxlarımızın toplanmasına sebep olur inşallah. Мекке ве Мединеде ажылар 9 күн девамында болындылар. Редван Максутов айтқанына көре, шымды кімнің умре yapмақ ақта ниеті болса, Қырым муфтиятына мұражат ете біле. Умрені апрель айына же yapмақ мүмкін. Бұндан ғайры шымдығы вақытта Қырым мұсылманлары үшін да башқа акциялар да бар. Daha bir tane aksiya var. Bütün Ramazan Mekke'de ol kıbısını. Eğer isteyenler var olsa, bir ay boyunca, Ramazan ayı boyunca isteseler Mekke ve Medine'ni ziyaret edebilirler. Onda fiyatı yaklaşık $1700 olacak. İsteyenler için itikaf bir de programması var. İtikaf programması tek Ramazan ayının son 10 gününe mahsustur. İsteyenler Ramazan ayının son 10 gününü Mekke ve Medine'de bulunabilecekler. Умре ислам дінінде сүннет деп сайылмақта, о бұйық савап кетіре. Мұсылманларның пікіріне көре, о тек бір инсанға дегілді бұтын жемаатқа файда бере. Мұсылман умрені ажылық айындан ғайры ел девамында yapması мүмкін. Хабер етіле ки Пейғамберіміз саллаллаху алейхи вассалям өз аятында 4 кере умре ве 1 кере ажылық еткендір. Гүлнара Каримова, Ким Бекиров, Миллет үшін. Франко адына китапханеде Қырым Жұмхурет Медениет Назирінің муавины Исмет Затовның китабы тағдым етілді. Китап тарихи байлық оларақ тек Қырымда дегілде, оның сыңырларындан тыжды әмиетледір. Презентация насыл кечкен ақта мұхбиріміз Лилия Виджат біле. Медениет Назырының муавины Исмет Затов Қырым тарихы бойынша 9 монография ве 80-ден зияде илми ішінің муалифы. Айтаке янын яшыр үстінде чоқ вақыт чалышты. Қырым Девлет опера ве балет Қырым Татар театры 1937 сенелері архивде ве женктен эвелки матбуатта серлевалы китап ярымаданын чоқусы милетлері үшін буюк роль ойнай. В освещении истории развития сценического искусства Крыма и была такая маленькая лакуна, как бы неосвещенная страница истории бытования в Крыму, существования, создания существования Крымского государственного татарского театра оперы и балета. Он существовал в 1937-1938 годы. Я на протяжении 3 лет, это 2012-2013-2014 годы, работал в Государственном архиве Республики Крым. И на 80% материал, то есть сама монография, как бы основана на документах, которые были обнаружены в Государственном архиве Республики Крым. 15% это материалы из довоенной прессы и 5% воспоминания очевидцев тех событий. Тедбірде Қырым Жұмхуретінің акимиет векілері, илми, педагогик, медине, жематшылық, веталебелер, китапхане хадимлері, оқучылар, мусафирлер иштирак еттілер. Бүгін олар эпосы молифны хайырлайлар. Культура, работа с архивными документами – это все то, что отражено в книге, что имеет для нас, для культуры крымской, крымско-татарской в частности, очень большое культурологическое, историческое значение. Бұл монография Қмежжетте Қырым Татар опера ве балет Девлет театрының ярытылув тарихына аксете. Бұл тәжірибе Қырым Татар санатының инкишаф тарихына айры бөлік оларақ кірді. Опера театры өз ижади ішіні 1937 сене сентябрының 5-інде башлады. Бұл китапта санат эрбаплары ақында тариф етіле, олар театр ярытылмасы үшін чоқ күш сарф еткені ділер. Книга Исмета Латифовича Затова очень полезное это издание. Вот, оно, во-первых, знаменует достаточно такой на данном этапе резкий подъем вообще в истории изучения прошлого крымско-татарского народа. Это важно не только для Крыма, но и далеко за рубежом. Эта книга будет востребована, опять же, поскольку не изучалась ранее эта тема достаточно полно. Вот. Презентация, как видим, вызвала такой большой ажиотаж, очень много людей пришло. Тақдим етілген китап муйым қоланмадыр, чүнки мұнда Қырым татар халық тарихында сирек растkelген ве қыметлі малюмат топланған. Нешір Қырым Жұмхуриет пайтақтында опера ве балет театры ғайрыдан тікленуліві үшін яны сайфе олажақ. Лилия Виджат, Ибраим Ганиев, Милет үшін. Қырым татар медени тарихи асабалық музейінде Өзбекистандан нам қазанған ресам Қырым татар академик музыкалы драма театрының ресамы Али Бекиров мектеп тәлебелері иле көрішті. Ресамның есерлері Қырым музейлерінден ғайры Түркия, Романия, Өзбекистан, Лехистан ве дигер мемлекетлерде сақланылған.
Али Бекировның ижади корушуы Қырым өнерлерінің ананелері атлы серги черчевесінде өткерілді. Милли театрымыздың рессамы әмде ағач ойма ішлерінің ұстасыдыр. Бүгін Али аға қадими ағаштан ойма ішлерінің құсусетлеріні әмде қадими Али чешілері аққында тариф етті. Mana bu sinirlik değiller bunu. Sini koyula bunun üstüne. Şimdi mana bunu ben hazırlap geldim. Mana bunu yan taraflarını, oglerini bugün örnekini resmini nasıl çıkarırlar buna son nasıl etip keseler. Aletlerimi getirdim. Ana bunun üstünde iş albarılacak. Mana bu da bugünkü ballar özlerini sınap bakmak için bana hazır tahtacıklarda getirdim hazırlap. Bunu da bugünkü günü bularga şunu göstermeyi isteyeyim. Али Бекиров истидатыны ағашен бағлы олған зенатының инжіліклеріні білген иждатларындан алды. Уста ағач құсусетлері аққында мемнілік еле тариф ете. Ахмеджеттегі 2-ші мақсыз интернат мектебінің талебелері Милли музейімізде иліккере дегілер. Олар Қырымтадар халқына айыт олған ағач ойма сырларыны мерақнен огренділер. Мы хотели узнать. Кечкен сефер біз музейні зерет еткен едік, анда Қырым халқларының ешайшы ақында білдік. Бұл сефер есе біз ойма ағач инжеліклеріні білмек мақсады иле келдік. Белкі де бізім тәлебелеріміз илері де бұл санатны огренерлер. Музей қадимлері қайдеткенлеріне көре Али Бекиров қадими Қырым-татар халқына айыт олған эснафты жанландырғаны қуандыра. Мұнда пек мерақыл бір экспонат бұл аляға япқан бешік ве мен белесем бұл біздің темеліміз ве аляға өзі де аңнамадырына қадар бір güzel кереклі ве инсанларға кележекке бір мирас қалдырғаны. Али Бекиров ағач ойма эснафының ақиқи ұстасыдыр. Ойында Қырымтатарларының ағач эснафының инжеліктерін огреніп, малюматлар топлады. О айры китап нешір етмеген етлене. Мавилея Юб Энвер Аблетис, Миллет үшін. Шымды есе спорт хаберлеріне кечеміз бұ афта Қызылташ Қырым-татар футбол тақымының бір қач ойына олып кечті. Хусусан Локомотив стадионында Қызылташ ве Олимпик резерв оқув юртының тақымлары арасында футбол ойыны кечті. Рақыплер бұл ойынға тахменен 3 афта азырлық көрділер. Бірінші таймда эсап 0-0 еді. Ама екінші таймда иштиракчилер деңішкен сон Олимпик резерв оқув юртының тақымы 2 гол ұрды. Тамам бұл вақыт кезлевде Қызылташның эсас теркібі невбетеке матчны кечірді. Мордовия Жұмхуретінден келген тақып рақып олды. Матч насыл кечті, эсап насыл олды. Бұве дегер суалерге жевапларны бұзы мұхберіміз София Шукурова біле. Бірінші таймның 40 дақасы кечкен сон бізім тақымымыздың қапыларына гол ұрылды. Қызылташ ве Мордовия бірлешме тақымының бірінші матчы 1-0 есапненге көнленді. Ама Қызылташ тақымның ойыншылары кейфлеріні бозмайлар. Олар оглеріне яны мақсатлар қоялар ве өз тәжірибелеріні арттыралар. Дей Қызылташ футбол тақымының президенті Альберт Куршутов. Хайдетмек керек ки Қызылташ тақымы Қырымда Мордовия тақымының ойын кечірген екене тақымдыр. Она находилась здесь на сборах. Очень достойная, сильная команда, играющая в Национальной футбольной лиге, в чемпионате России. Была очень энергичная игра. Основная задача была попробовать часть новых игроков и посмотреть уровень команды по отношению к командам более высокого класса. Экінші тайм девамында Русия чемпионатының милли лигасында ойнаған Мордовия тақымы Қызылташ тақымының қапыларына да 3 голны ұрды. Были моменты, приходили мы к воротам, но еще не хватает нам профессионализма, чтобы победить защиту такой команды. Во-первых, как бы мы любительская команда, да, команда Мордовии это профессионалы, да, то есть они полностью освобождены, они занимаются только футболом, они имеют там по 2 тренировки в день, тренируются каждый день, а мы любители, у нас все работают и только там 3 раза в неделю собираются вечером для того, чтобы потренироваться, то есть это абсолютно разные лиги, да, то есть, ну, нам было и очень интересно, мы как бы, когда нам предложили, думали, наверное, что мы откажемся, но мы с радостью согласились, да, то есть мы считаем, что тренироваться и нарабатывать профессионализм как раз нужно на более сильных соперниках, да, то есть это всегда приносит лучший результат, чем пытаться играть с равными или с более слабыми. Мордовия футбол тақымының мудирі Алексей Парфененко айтқанына көре Қызылташ тақымның келечегі парлақтыр. Для того, чтобы полноценно подготовиться к чемпионату, необходима и игровая практика. Поэтому мы благодарим команду соперников, которые согласились поучаствовать в этой товарищеской игре.
И мы, в общем-то, посмотрели свои связи, которые нужно наигрывать дальше. И, в общем-то, сделали определенные выводы. Командой Кызылташ большое будущее, большие перспективы, поскольку те, в общем-то, вещи, про которые я знаю, каким образом строится команда и какие подходы применяются, я уверен, что мы скоро увидим эту команду, в том числе среди наших соперников и в первом дивизионе, и не исключено и дальше. Кызылташ футбол тақымының ойыншылары әрбір матч жанлы ве әрекетчен шекілде кечерілгенini хайдеттейлер. Первый тайм, я бы сказал, что мы положительный момент сыграли, потому что где-то 20 минут мы терпели, потом где-то навязали чуть свою игру. Но опять-таки класс, да, то есть ребята профессионалы свои возможности в первом тайме не использовали, получили, забили 1 гол. И в перерыв мы ушли со счетом проиграли 1-0. Во втором тайме все кардинально поменялось. В общем, в Мордовии поменялись, все 11 человек, все поменялись. У нас нет такого резерва пока на сегодняшний момент. Выше ребята те, на сегодняшний момент, которые готовы. Молодые, озорные, которые хотят играть, но у которых нет еще навыков, умений, знаний, может быть, каких-то футбольных. И во втором тайме мы значительно уже уступили. Эта команда играла и в высшей лиге России. Это серьезный соперник для нас. В таких играх учимся, больше набираем навыков. У нас много молодых ребят. Они, считай, просто чувствуют эту игру, они только втягиваются. Ничего страшного, все приходит со временем, как говорится. Задача стоит выйти в 8 КФС. Я думаю, есть шансы. Сейчас вроде неплохие ребята собираются. Пока все только перспективы. Кызылташ футбол тақымының невбеттеки матчы енді февраль 10 күні Ахмеджетнің Локомотив стадионында саат 13-те бекленілі. Бізім Қырым татар Кызылташ футбол тақымымызға қол тұтмаға істегенлер теклиф етілі. София Шукурова, Энвер Аблязис, Миллет үшін. Bu hafta yüz bergen en aktual mevzular edi ve şu noktada yayınımız sonuna yetti. 7 kun programması siz ile bir haftaga kadar sağlıklaşam. Görüşkence.